бар күндүн тагдырында жок. Бирок Алла Тааланын ченеп берген өмүр азайып атканы шексиз. Жараткан Алла Таалам өмүр береткен ахиретке даярданып алсын, жакшы иштерди кылып алсын, жакшы көп ибадат кылып алсын деп береткен. Дүнүйө адам баласын алдап коет экен. Байлык, бийлик, сулуулук, күч-кубат, бала-чака, акча, бул бардык нерсе адамды алдап коет. Кур'ан-ы Карим чын китеп, пайгамбарыбыз чынчыл. Кур'анда Алла субханаху ва таала адам баласы бузулбаш үчүн, оңолсун, өссүн, ошон үчүн жолдомолорду берген. Акыйкатын унутпасын, түбөлүктү бара турган жайын унутпасын деп Кур'анда Алла субханаху ва таала ошон үчүн Кур'андагы өкүмдөр бардык адамзатка адилеттүү, бардык адамзатка пайдалуу. Бардыгын, мусулманына дагы, мусулман эмесине дагы. Кур'андын өкүмдөрү бардыгы адилеттүү, бардыгы чын, бардыгы пайдалуу. Ва таммат калимату роббика сидқа ва адла. Сенин Робуңдун сөздөрү, өкүмдөрү, окуялары толугу менен бүттү Кур'ан. Чынчылдык жагынан да толук, адилеттүүлүк жагынан да толук. Чынчылдыгы Кур'анда эмне окуя Алла Таалам айткан болсо, бардыгы чын. Бейиш тууралуу, дозок тууралуу бардыгы чын. Бизге чейинки коомдор болгон. Нух пайгамбардын коому, Ибрахим пайгамбардын коому, Худ алейхиссаламдын коому, Салих пайгамбардын коому, Муса алейхиссалам, Иса пайгамбардын коому. Кандай абалдар Кур'ан-ы Каримде чагылтырып берсе, бунун бардыгы чын, грамм шек жок. Экинчи, Алла Таалам канча буйрук берсе, кылгыла, сактангыла деген буйруктар бардыгы адилеттүү. Алла Таала залым эмес, зулумдукту каалабайт. Алла Таалам адилеттүүлүккө буйрук берет. Инна Аллаха я'муру бил адл вал ихсан ва ита'i зил курба ва янханил фахша'i вал мункари вал баги я'идукум ла'аллакум тадаккарун. Шек күмөнсүз Алла Таалам адилеттүүлүккө буйрук берет. Айкөлдүүлүккө, жакшылык кылганга буйрук берет. Тугандардын акысын бергенге буйрук берет. Тыят силерди. Арам нерселерден, айырсыз иштерден, зулумдуктан, аша чабуудан. Алла Таалам силерге насаат кылат, мүмкүн насаат кабыл аласыңар. Жараткан Алла Тааланын улуу Кур'ан-ы Карим китеби, мужиза, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Кур'анды жеткириш үчүн келген, түшүндүрүш үчүн келген, ачык айкын баяндап, чечмелеп бериш үчүн келген. Алла Таала Кур'анда ва иннама алейкал балаг ва алейнал хисаб. Сенин мойнуңдагы кыла турган иш Кур'анды жеткирүү. Биздин мойнуңдагы эсеп китеп алуу. Сен жеткирип кой адамдарга пөттү. Анын эсеп китебин бизге таштап кой. Ал жоопкерчиликти биз алабыз. Кур'ан нурлуу китеп тугандар, берекелүү китеп, ыйык китеп. Хидаяттын китеби, рахматтын китеби, шифанын китеби. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям динибиздин өкүмдөрүн да алып келген. Кур'ан-ы Каримдеги буйруктарды алып келген. Ошол эле кезде ошол өкүмдөрдү аткара турган болсо, кандай Алла Таалам сыйдык берет? Кандай Алла Таалам сооп берет, мартаба берет? Ошонусун да айткан. Мисалы, неематка шүгүр кылсакчы, эки нерсе бар. Неематка шүгүр кылсак, шүгүр кылган сообун да калабыз.
Nematты Алла Таалам көбейтіп та береді деген. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Сіздер мен нематыма шүкір қылсаңар, мен сіздерге көбейтіп беремін деген. Нематқа біз шүкір қылсақ, Алла Таалам көбейтіп береді екен. Екіншісі, шүкір қылғаны сауабын береді екен. Шүкіргелі бір еле моментте. Құран-ы Кәрімді оқып атсақ, аның пайдаларын пайғамбарымыз айтқан. Ошол кезде сауаптарын да айтқан. Дүниеде дағы, ақиретте қандай пайдасы тиеді сізге? Құран-ы Кәрімнің ушундай фазилеттерин, баалуулуктарын айтып кеткен. Сабагыбыз Бақара сүрөсү. Ставабу ман қара суратал Бақара. Бақара сүрөсүн оқыған кишиге бериле турган сауап. Бақара сүрөсү Құран-ы Кәрімде ең узун сүрө. Фатиха сүрөсүнөн кийин эле экинчи сүрө Бақара сүрөсү келет. Бақара дегени уй деген сөз. Анткени бул сүрөдө уй окуясы айтылынат. Ошон үчүн бул сүрөнү уй сүрөсү деп аталып калган. Бақара сүрөсү. Bunun kasiyetliği, bunun soğuğu, Sahil ibn Sa'd radıyallahu anh'ın rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, İnne li kulli şeyin senamen, ve inne senamen Kur'an, suratul Bakara. Men qara'aha fi beytihi leylen, lem yedkhul şeytan beytehu thalâthe leyalin. Ve men qara'aha naharan, lem yedkhul şeytan beytehu ثلاثة أيام رواه ابن حبان. Her bir nersenin örköçü oladı, ösüsü. En jogorku nersesi oladı. Liboy nerse. Üydün dele jogorku nersesi oladı, tördün dele jogorku nersesi, tonun dele jogorku nersesi. Kıskası her bir nersenin en bir örköçü, örköç de var, törün örköç aytınlar. En üstündeki. Her bir nersenin örköçü oladı. Kur'an'ın örköçü Bakara suresi dedi. Kur'an en jogorku turgan Bakara suresi dedi. Aytıyorlar, kim Bakara suresini tündesi üyünde okusa, şeytan 3 gün anın üyüne gire albaydı. Eğer de gündüzü Bakara suresini okusa, 3 gün şeytan ağa üyüne gire albaydı. Şeytan, cin, bereket, saleket, ileşken, pileşken, kara dua, kök dua, sıyqır, pıyqır, buna aram neselerden bardığı gözü görüngönü dağı, görünmegönü dağı. 3 gün ağa gire albaydı. Buna Bakara suresinin kasiyeti qanday. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu aytip koyuyor. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, sizler uyuңөрдү görüstön kılıp albagılar. Uyuңөрдү kabristan kılıp albagılar, beyt mürze kılıp albagılar. Al ne degeni? Qaysın uyda Kur'an namaz okulbasa, al uy görüstönдөй. Sebep görüstönde namaz okulbay. Hayır okubay. Şoň üçin qaysın uyda namaz okulbasa, al uy görüstönдөй bolup kaladi. Peygamberimiz oşon üçin tıyıp berip atar. La tec'alu buyutakum maqabira. Uyuңөрдү sizler görüstön kılıp algılar. Şoň üçin nafil namazlarda ham uyda okup turuş kerek. Sünnet namazlarda uyda okup turuş kerek. Farz namazda meçitde okuş kerek. Nafillerde, bardyk uşullarda elhamdülillah oşon üçin meçitde okup, sünnetde de nafilde de uyda eşteki okubay, anday bolbay alay. Uyda namaz okup turuş kerek, uyda de. Ayallar da okup turat go, bir erkekler de nafil namazların, tahajjud namaz var, işrak var, maşallah sünnetler var. Uyda okup turuş kerek. Kaza namazlarda meşitke gelip bire görsetkenden görüp, uyda görsetmeyle okuy beriniz. Günöni görsetu da günö bolup eseptenilir. Oşon üçin Peygamber aytadi, la tec'alu buyutakum maqabira. Ey uyuңөрдүчү, sizler görüstön kılıp albagılar dep atadi. Aytadi,
Inna şeytan yefir minel beytillezi yuqra fihi suratul Bakara. Qaysı uyda Bakara suresi okulsa, şeytan oşol uydan kaçıp çıkar degan. Kaçıp çıkar degan buna. Gedemde okulat, uyda ızı çok, bereke yok, жақсы söz yok, жылуу söz yok. Birbiri bilen gelişpestik, birbirini görgende ırıldap, birbirinin görgüsü gelbey, biri dastur koysa narkısı çıkıp ketip. Josu uyga kelgende beri kanday desem, tünü korkup atam. Je uyga kelip olsa kişine namaz okuy albayt, Kur'an aça albayt. Tawfik yok, zikirge tawfik yok. Emne üçün? Uyda Kur'an okulmasa anan kayakta tawfik. Uyga bardıq nerseni çakırıp alsak. Peygamberimiz aytkan sallallahu aleyhi ve sellem. Kim geçinde uyun cevap atkanda bismillah dep japsa, meyli mi? Boldu şeytan alı uyga kire albayt eкен dagı, başka şeytanlarga aytат eкен, bu yakta kechqurun tünöy turgan jayı yok deydi. Kim bismillah'ni aytbasa, şeytan başka şeytançıkları çakırat eкен. Gelevergile, bu yakta uyalasak bolat. Tün ötkörgönge жақсы жайы бар. İdiş ayakı üstün jappasanız, bu yakta tamagam dayar eken. Gelevergile. Rivayet var bu. Rivayet bu. Peygamberдің hadisinde geliyor. Şunun için mına jerde aytıtkanı, mına ketuganda. Uyubizni görüsten kılbay, namazda okup turaylı, Kur'an da okup turaylı. Uyda Kur'an okup turaylı. Söz sile ölgön kişiye Kur'an okup kaladı. Uyda kişi ölbese de Kur'an okuyup veriniz. Uyuңuz nurlanar, perişte tolup, Allah'ın rahmatı jay. O sahabaların ötkönde sabaktan aytıp berdik ko. Bakara suresini perişteler düşet. Okuy vergeninde kap. Taң atışakta bular ketpeyt ele dagı adamlar perişteleri görüp kalmak deyip Peygamberimiz. Bakara surege imenler. Al korkup ketti, atı ürkü verdi de. Balası Yahya oşo tebelep ketmesin dep Bakara suresini okuy başlaganda ele atı ürkü başladı. Toktap kalsa ürkpeyt. Neden eкен de? Taң erте bunday karasa asmanda subhanallah, subhanallah şu bulutlarda çıraqtay olup asılıp turat bak. Perişteler. Peygamberimiz tal perişteler bolçu. Tilkel melaika nazarat ala suratul Bakara. Şunun için inşallah Bakara sureni biz bir ayattan jattay bereyli. Misali bugün Alif Lam Mim. Bu erten. Zalikel kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Akırından. Bir жақсы bir үйrenip olaydı. Hem bunu savağımızın paydası ne? Jönne malumat aluu ele bolsa, anda bolbay kalат. Savağımızın paydası şu, amal kılуу. Men dagı amal kılayın. Siz dagı amal kılыңыз. Uyda Bakara sure okuy. Okuyla. Özünüz okuyun. Ayalımız var, bala çakabız var. Elhamdülillah, akırın. Okup jursek inşallah, o da kalasa bunun berekesi, kasiyeti ebey sizde. Abu Umama radıyallahu anh rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, İqra'u suratul Bakara, fe inne ahdaha baraka, ve terkaha hasra, ve la tastati'uha al-batala. Ravahu Muslim. İmam Muslim rivayetinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, sizler Bakara suresini okuyun. Fa inne ahdaha baraka. Antkeni kim Bakara suresini karmasa, anı karmaganga ol bereke deydi. Ömrüңүзгө bereke, işenip koyuңuz. Den soluğuңuzga bereke, akılыңızga bereke, amalыңızga bereke, imanыңızga bereke, münözüңüzgө bereke, ırıskыңızga bereke, bala çakağınızga bereke, uyuңuzga bereke. Peygamber fa inne ahdaha baraka. Kim Bakara'nı karmansa bereke dedi. Bakara suresini karmansa bereke dedi. Peygamber'in Sahih Müslim, Sahih hadis. Bunu taşlap koyu hasra, ökünüç. Bakara suresini taşlap koysa çok ökünüç. Sebepten dünya ahiretin köp jakşılığından kurgal kalat.
Чыныгы өкүнүч, бүтпөй турган өкүнүч кыямат күнү. Ошондо бир аз убакыт бөлсөм, окуп койсом болчу экен, үйрөнүп койсом болчу экен, эч кандай кыйын эмес эле. О таркаха хасра. Өкүнүч дейт. Жана угуп алыңыз үчүнчүсү. Вала тастати'уха ал-батала. Бакара сүрөсүнө сыйкыр үстөмдү боло албайт. Батала дегени сахара, сыйкырчылар. Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөнүн сыйкырчысы биригип туруп, ким Бакара сүрөсүн окуса, ошо үстөмдү боло албайт. Айга сыйкырын өткөрүп, ага үстөмдү болуп, аны басып, таасирин тийгизип мүмкүн эмес. Ла тастати'уха ал-батала. Пайгамбарыбыз айтып аткан. Биздин сөзү эки болушу мүмкүн. Пайгамбардын сөзү эки болушу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз эмне сүрөсө вахий сүйлөгөн. Сахih Муслимдин риваятында. Бакара сүрөсүн окугула, аны карманган береке, таштап койгон өкүнүч, ага сыйкырчылар үстөмдү боло албайт. Кара дубачылар үстөмдү боло албайт. Чорный магия, балекет-салекеттин бардыгы ага үстөмдү боло албайт. Аны жеңе албайт, ага таасирин тийгизе албайт ага. Бакара сүрөсү мындай сүрөт. Үйдөн шайтан качып атса, сыйкырчылар, мына бардыгы чорный кара дубачылар үстөмдү боло албайса, пайгамбарыбыз айтат, береке деп атат. Ошонун артында айтып кетти, таштабагыла муну, өкүнүп каласыңар деп атат. Ушунча сөз оюмча жетиш керек да баарыбызгачы. Ошон үчүн баарыбыз бекем ниет кылайлы. Кудай кааласа, көз коркоп кол батыр. Арабызда машаалла, эч кандай эмес. Фатиха сүрөнү жаттаганда акырын жаттай беришибиз керек. Мейли, бир жылда жаттаңыз. Бир жылда жаттаңыз. Зато алхамдулилля жат уже. Ар бир тамгаңызга, күн сайын кайталаганыңызга, окуганыңызга соо аласыз. Бекер эмес. Ставабу кираати аятал курси. Аятал курси окууну соо. Аятал курси деп коебуз. Ар бир намазда окуп жүрбөйбүзбү? Ушул да Бакаранын ичинде да. Ушул Бакара сүрөнүн ичинде. Макулбу? Аятал курси. Бул Кур'ан-ы Каримдин эң улуу аяты Аятал курси. Аятал курси дегени отургуч деген сөз өзү, сөзбө сөз которгон. Акыйкатын Алла өзү билет. Ушу курси деген сөз ошол аятта келгендигин себебинен Аятал курси деп аталып калган. Васи'a курсиюхус самавати вал ард. Алла Тааланын курсиси асман менен жерди камтып алган. Асман менен жети жер, жети асманын Алла Тааланын курсисинин алдында чөлдө бир шакекти ыргытып бергендей да. Ушунчалык кичинекей. Ошол Аятал курсини пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айтат. Ар бир намаздан кийин ким Аятал курси окуп жүрсө, ага бейишке кирүүсүнө өлүм гана тоскоолдук кылып турат. Өлүм гана тоскоолдук кылып турат. Бейишке киргенге тоскоолдук кылып турган өлүм гана. Демек өлүм келсе, ошо бейишке кирип кетет деген сөз да. Ошон үчүн иншалла фарыз намаздан кийин, намаздардан кийин туугандар Аятал курсини окуган сүннөт. Бунун фазилети мындай. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ubay ibn Ka'b aytkanda, Abul Mundir, sen bilesin mi? Allah Teala'nın kitabında en ulu ayet, bari ulu. Dağı en ulurağı kaysı dediler. Sen menen bolgan, ama karı olçu. Ma'am. Kultu, bu kişi aytat, Allahu la ilahe illa huvel hayyun qayyum. Ayet-el Kürsü'ne. Kâle fadaraba fi sadri. Ubay ibn Ka'b aytat, Peygamberimiz men köküröme, kolu menen bir koydu dağı, aytdı.
Vallahi liyahnikal ilmu abal mundir. Allah'a ant, abul mundir. İlimin sana kutlu olsun dedi. Berekeli olsun. Tahniye. Peygamberimiz kutluktadır. Ubay ibn Ka'b'tı. Sebep degende Kur'an-ı Kerim'de 6000'den aşık ayet var. Peygamberimiz soru verdi. Bir rivayatta gelir. Ubay ibn Ka'b cevap bergende Allah nechisi bilüçü dep. Yok. Sen oyunda qaysı? Kur'an'dagı qaysı ayet en ulu? Oşonu ayt degendan keyin ayatları kursi degende Peygamberimiz ilimine bereke duaсын bergen. Aytkan Allah'a ant ilimin berekeli olsun degen. Qaraç. Ubay ibn Ka'b degen. Biz bu kişini tanып alışыбыз керек da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den men degen sahabalardan biri uşul. Kur'an'dı en mıhtı okugan, en kıyın okuganlardan biri uşul. Hazret Umar radıyallahu anhu özünün doğrunda taravih namazga imamdı uşu kişini dayındagan. Jana bardıq sahabaları bergelle dep bölünüp okuydular da. Bir imamdın arkasından okuydu dep oşuğa imamçılığa Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu'nu dayındagan. Mana uşu kişiye Peygamberimiz dua vergen. İlimin berekeli olsun. Abul Mundir degen anın kunya. Ravahu Muslim bul dağı Müslim'nin rivayetinde. Ravahu Ahmed bi isnadin sahih ve zada İmam Ahmed rahimahullah da sahih isnad menen rivayet keltirip da qoşumça mınday var eken. Valladi nafsi bi yadih. Peygamberimiz mınday dep aytkan eken. Ant menin canım anın kolunda bolgon zatqa ant. İnna li hadihil aya lisanan. Uşul ayatal kursinin kıyamet günü Allah Teala buğa til veredigen. Til veredigen. Ve şafatayn. Eki ed veredgen. Lab. Tuqaddisun malika inde saqin arş. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nı uluqtap, arulap duruşat eken buna. Arştın aldığında buna ki. Bu ayatal kursi. Abu Hurayra radıyallahu anh'a rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Likulli şeyin sanamun ve inne sanamen Kur'ani suratul Bakara ve fiha ayetun hiye seyyidatu ayil Kur'an dedi. Ravahu Tirmizi. Her bir nesenin örköçü olur. En jogorku darajası olur. Kur'an'ın örköçü en jogorkusu Bakara suresi. Bu Bakara suresinde bir ayet var. Al Kur'an'ın bardıq ayetlerinin mırzası dedi de. Seyyida. Bakara suresi Seyyidatu ayil Kur'an degen var eken. Qaraç. Allahu akbar. İmam Tirmizi rivayet keltirgen. Aytat Suratul Bakara fi ayatun Seyyidatu ayil Kur'an la tuqra fi beytin ve fihi şeytan illa kharaca minhu ayatul kursi. Qaysi uyda da şeytan girgen bolsa, ayatul kursini oqumuz, oşol yerden kaçıp çıgat, joq bolot. Ana. Keyber rivayatlerde gelet subhanallah, ayatul kursi okugan uy oşol ile şeytandan saq emes, qoşunalары da şeytandan saq bolot deydi. Qaysi uyda oqulsa, anın qoşunalары da şeytandan azgırığından, jamandığından saq bolot. Rivayetlerde gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Abu Hurayra radıyallahu anhu ve Peygamberimiz Abu Hurayra radıyallahu anhu'nu bir olcanın malına kırmanga sakçılık kılıp koyğanda bir uğurdap ketpesin yaşına qaygaradı. Tündesi qarap tursa bir uğuru geldi. Uğuştap uğurdap atkan eken Abu Hurayra qarma oldu. Qarma oldu dağı boldu. Men seni Peygamberimizge alып baramın degende al ıylaqtap men kembagalmın, bala çakalımın, argasızdan uşu işke geldim. Meni koy veriniz, alıp barabağınız, uyatımı çıgarabağınız. Ekinci qaytalabay. Qayra gelmeyin bu. Boptur dep koy verip dağı, sarlap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e meçitke varsa,
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрадан сурайт: "Түн кандай болду?" Айтат: "Түн бир ууру келди" дейт. Кармоо алды. Бирок аябай ыйлактап жалдырады эле. Балалуумун, кембагалмын. Ошонун аргасынан келди. Экинчи келбейм деп убада берди эле. Мен кое бердим деп. Пайгамбарыбыз айтты: ошондой болду. Карап тургун, дагы келет ошол" деди. Абу Хурайра оң таң калды. Пайгамбарыбыз айткандан кийин эми тим боле эртеси күнү түндөсү жатса, дагы уйкусу келбесе, пайгамбарыбыз айтып койгон келет деген. Тиги убада берген келбейм деген. Баягы дагы келди да уурулукка, кырманга кирип, ууштап алып аткан жеринен кармап алды. Кармаганда дагы ыйлактады. Мен кембагалмын, бала чакалуумун, балдарым көп, багалбай атам. Аргасынан ушул ишке келдим. Жок, мен сен кече убада бергенсиң, эме кылгансың, мен сени алып барам пайгамбарыбызга. Жок. Деп атып, анан кийин эми мына акыркысы эртең келбейм деди. Эртең келбейм. Боптур деп анан кое берет. Дагы таң эртең багымдатка келсе, пайгамбарыбыз айтат: "Түн кандай болду?" Айтты: "Жакшы эле болду, баягы кайра келди" деди. Өзү пайгамбар сураганда, тиги туткунуң кандай болду деп сурады. Кармаганыңчы. Ушундай деп ыйлактады: "Я Расулалла, боорум кое бербедим" деди. Келбейм деп убада берди дегенде карап туруп, дагы келет деди. Үчүнчү түн ужечи. Келет деди ошол дагы. Бул дагы уктабастан таң атчакка карап туруп, дагы келди ошол деди. Дагы кармап алды. Сен деди вообще убадаңа турбайт экен. Болду, мен сени пайгамбарыбыздын алдына алып барам сени. Бүт. Дегенде анан айтат: "Алып барба, мен сага бир жакшы нерсе үйрөтөйүн" дейт. Карай. Сен дейт, аятаны курси оку. Аятаны курси оку дейт. Жатаардачы. Таң аткычакты сага шайтан жакындабайт. Вообще жакындай албайт. Аятаны курсини оку, жатаарды. Таң аткычакты шайтан сага кадам таштай албайт, жакындай албайт сага. Ушуну уккандан деп, мейли да кое берер. Саарла багымдат намазы келди, пайгамбарыбыз айтты: "Туткунуң эмне болду?" деди. "Я Расулалла, ал мага бир нерсе үйрөттү" деди. "Эмнени үйрөттү" десе, "Мына аятаны курсини окугун" деди. Таң аткычакты вообще шайтан сага жакындабайт деди. Деди дагы. "Билесиңби, 3 күндөн бери сен кимди кармап атасың" деди. "Жок" деди. "Шайтан эле" деди да. 3 күндөн бери уурулукка келген ошо шайтан экен да. Шайтан болду. Өзү жалганчы, бирок чын сүйлөптүр деди да. Аятал курси боюнча. Өзү жалганчы, шайтан жалганчы, бирок аятал курси боюнча не болду деди? Чын сүйлөптүр. То есть аятал курсини окуган киши жатаарда окуса, таң аткычакты шайтан жакындай албайт. Ушул сөзү шайтан. Шайтан кээде чын сүйлөп коет экен. Өзү жалганчы болсо деле чын сүйлөп коет экен да. Бул шайтандын иши ошол. Аллахумма салли аля Мухаммад. Савабу кырааты хаватима суратул Бакара. Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттарын окуганы сол. Акыркы аяттары деп Аманар Расулдан баштап 2 аят. Башынан баштап ушу келеттеги эң акырында турганда 2 аят бар, улуу аятта. Хотя бы биз ушу аятал курсини жаттаганбыз, барыбыз, Кудайга шүгүр, Аллах кабыл кылсын. Эми жеңилиреги эртерекче башынан аягына чейин жаттасак жакшы болот. Аракет кылышыбыз керек, жаттайбыз. Ниет барбы иншалла? Бирок биринчи баштаганыбызды мен сунушум Амана Расулду жаттап коебуз. Акырына чейин 2 аят. Амана Расулу бима унзила илейка мин раббик башталат. Ошону жаттап коебуз. Ошо сүрөнүн Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттарын ким окуп жүрсө, ошого кандай сооп берилет, ошо боюнча. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят айтат. Айтты бул Жабраил периште. Бул асмандын эшиги ушу күнгө чейин ачылган эмес эле, бүгүн ачылды дейт. Жана периште түштү, бул периште сенден мурда пайгамбардын бирөөсүнө да түшкөн эмес эле, сага гана түштү дейт. Кийин ал салам берди дагы, ошол периште
пайгамбарыбызды куш кабарлады. Абшир би нурайн утитахума лам ю'тахума набиyyun qabla. Siz kuş kavarlı olunuz. İki nur menen sizge berilgen, sizden murdağı bir dağı paygambar kal berilgen emes dedi. İki nuru kaysı eken dese Fatihatul Kitab, Fatiha suresi ve Havatimu Suratul Bakara, Bakara suresinin ahirki ayetleri. Lan takra bi harfin minhuma illa utitahu ravahu Muslim. Uşul Fatiha suresi menen Bakara suresinin ahirki iki ayetini qanday gana tamı, qaysı tamgasını okuwanız Allah söz sizge berет dediler. Bir ele tamgasını okup durup dağı dua kılsanız berет dedi sizge. Fatiha suresindagi Bakara suresinin ahirki iki ayetini. An-Nu'man ibn Bashir'den rivayet var radıyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnna Allaha kataba kitaban qabla en yakhluqa as-samawati vel ard bi 2000 am. Anzala minhu ayatayn. Khatama bihima suratul Bakara. La tuqra'ani fi darin salasa layalin fayaqrabaha şeytan." Ravahu Tirmizi. Allah Teala mına cer menen asmandı jaratardan 2000 yıl murda. Cer jana asmandı jaratardan murda. Baka jararlek. Adamga совсем эле жок азырчы. Cer menen asmandı jaratardan 2000 yıl murda jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bir kitap yazgan. Periştelerge jazdırıp koygan. Anzala minhu ayatayn. Oşodan iki ayet düşürgöndagi oşo Bakara suresini pütürgön oşol iki ayetini. Bul iki ayet kaysı üydö 3 gün okulsa aga şeytan jakındabайт dedi. Bakara suresi özün çoğul dedi. Bu yerde emi Bakara suresinin ahirki iki ayeti okudu. Tuğanlar Tirmizi'den rivayet eken demek Bakara suresinin ahirki iki ayeti cer menen asmanı jaral elekte 2000 yıl murda Allah Subhanahu wa Ta'ala bunu жазып koygan eкен. Qarаңыз. Ошундай касы кийин Bakara suresин ошо менен бүтүргөн экен. Ошо эки аяты менен. Аманар расулу деп башталган. Abu Zar radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar: "İnna Allah khatama suratul Bakara bi ayatayn a'tanihima min kanzihillezî tahtal arş. Fata'allamuhunna ve 'allimuhunna nisa'akum ve abna'akum fa innahuma salatun ve Kur'anun ve du'aun." Ravahul Hakim ve qala sahihun ala şartil Bukhari. Allah Teala Bakara suresini iki ayet menen pütürdü. Al ekonu mağa özünü kenin arştın tüyünü keninden mağa bergen deyip Peygamberimiz. Al ekonu yüreнгülö, jana ayaldarыңарга үйрөткүлө, балдарыңарга үйрөткүлө. Анткени ал iki ayet salat oldu. Allah Teala'nın özgöçü rahimdi. Bu iki ayet. Kur'an'ın bu. Kur'an, dua. Allah'ın rahimduluğu da eken, okula turgan Kur'an'ın ayatı da eken, dua da eken toğanlar buna. Oşunu Peygamberimiz aytadi, үйрөнгүлө özüңөр, jana ayaldarыңарга үйрөткүлө, балдарыңарга үйрөткүlө dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aytkanı toğanda. Bu жерде ne dedi? Allah Teala'nın arşı özünü keninen bergen deydi. Arştın aldığında keni var eken. Jaratkan Allah Teala'nın arş degen mahluğu var. Birinci arşты düşünüp alaylı. Al jeti jer, jeti asman kursiyini koşup durup, uşunçalık çoğun, uşunçalık keng, kursiy birigip, jeti jer, jeti asman birigip, anın aldığında kıpınday olup kalat eken. O çölge şakekti ırgıt ürsen, gözge görünmeye kalganday olup kalat eken. Arştın aldığında. Allah Teala'nın en çoğun mahluğu arş. En çıraylı mahluğu arş. Oşo arştın aldığında ken var eken, oşo kenden mağa Allah Teala tartılagan deydi. Neni? Bakara suresinin ahirki iki ayet. Oşunu Peygamberimiz aytadi. Үйрөнгүлө deydi. Birinci biz үйрөнүшүбүз керек eкен. Ekinçiden
Аялдарыңарга үйрөткүлө дейт мына. Бизге иш тапшырылды. Ушу мынакей азыркы аяттан Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын билгендер кол көтөрсүнчү ана. Билесизби? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Машалла, алхамдулилlah. 12 киши билет экенбиз. Калгандарыбыз иншалла бүгүн окумайынча жатпайбыз. Хотя бы жаттабасак да бүгүн окуп анан жатабыз. Кимде ниет бар иншалла. Амал кылайлы бүгүн. Хотя бы эртеңкисин Кудай айтканын көрөрбүз да. Тамашачым, бирок карап туруңуз тууган, өлгөнгө чейин окуйт. Хазрет Али разыйаллаху анху, Хазрет Умар разыйаллаху анху булар айтышканда биз ойлойбуз дейт. Адам баласына бир аз акылы болсо, көп эмес. Ушу 2 аятты окубастан туруп жатпаса керек деп ойлойбуз дейт. Кичине акылы болсо дейт. Демек буну окубастан туруп биз жатпайбыз. Көп деле кетпейт да. Көп деле кетпейт. 2 эле аят. Ошончо жаттап алайлы. Анан кийин эми азыр мисалы биз өзүбүз 10-15 киши жаттап экен. Эми азыр суроо ушу 2 эмени аятты кимдин аялдары билет? Эгерде аялыңыздан укпасаңыз, бүгүн барып айтыңыз. Аялдарыбыз алхамдулилля билсе, нур үстүнөн. Эми балдарыбызга кезек, кыздарыбызга кезек. Пайгамбарыбыз айтып атат жерде: "Аллимухунна нисаакум ва абнаакум", аялдарыңарга да үйрөткүлө деп атат, балдарыңарга, кыздарыңарга, уулдарыңарга үйрөткүлө деп атат. Иншалла Кудай кааласа, кийинки воскресеньега bir жакшы, bir сүйүнчү кабарлар менен келейли, кандай? Мына мен өзүм да үйрөндүм, аялыма үйрөттүм, уулума үйрөттүм, кызыма үйрөттүм. Алланын ыраазычылыгын я Алла кабыл кыл деп. Ушинтип келейли. Аракет кылабызбы иншалла? Ким ошентип келет иншалла? Алла Таала кааласа. Мынакей туугандар. Эмне деген керемет арыштын, Алла Тааланын алдындагы арыштын. Мынакей кара. Эмне деген керемет. Кенинен берилген мага дейт пайгамбарыбыз. Абу Мас'уд радıyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man qara bil ayatayn min ahir suratul Bakara fi leyletin kafatahu." Ravahul Bukhari ve Muslim. Bukhari'de dağı, Muslim'de dağı gelet. Abu Mas'ud radıyallahu anh'dan sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kim Bakara suresinin en akırkı 2 ayatını okusa, liboyletünü. Oşol okugan kişiye bu eko жетиштүү дейт. Эми эмнеден жетиштүү? Шайтандын жамандыгынан сактаганга жетиштүү. Соокту алганга жетиштүү. Түнкү ибадат кылганга жетиштүү. Тахажжудтун ордуна жетиштүү деп айтышат. Карачы, алымдар көп нерсени айткан буга. Айткан жетиштүү, яни кафатахунун мааниси аджаатаху фи кыями тилке лейла. Ошол түнү ибадат кылып туруудан ошо эки жетиштүү. Караңыз, субханалла, түнү ибадат кылып чыкты деген сооп жазылат экен. Ким ушул Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуп койсо, түндөсү ибадат кылып чыкты, намаз, зикир, дуа, Куран окуп чыкты деген сооп жазылат. 1. Кафатаху кулла шайтаны тилке лейла. Ошол түнү бардык шайтандын жамандыгынан сактаганга ушу жетиштүү. Башка нерсенин сизге кереги жок. Жетиштүү деген мааниси ушул. Сизге жетишерлик, шайтандан сактанганга, жамандыгынан сактанганга ушу эки жетишерлик. Кафатаху ма якуну минал афат фи лейлатихи. Эми ошол түнү ким окуса, Кудай сактасын, кандайдыр бир апат, бале, жаман, кырсык келсе, ушуга жетиштүү деген экен. Жин шайтандын азгырыгынан, жамандыгынан сактанганга жетиштүү өзүнчө. Апат, кырсык, балелерден сактанганга өзүнчө. Ушу экөөнө тең жетиштүү. Кафатаху ажран ва тавабан, соопко дагы сизге канча сооп керек? Сизге канча сооп керек? Всё. Ушуну окуп жаттыңыз эле, сизге жетиштүү. Демек Алла Таалам жетишерлик сизге соопту берет деген сөз. Мына. Иншалла жаттайбызбы туугандар? Кудай кааласа.
Савабы қираата суратыл Бақара ва Али Имран. Бақара сүресінен кейінкісі сүре Али Имран деген сүре келеді. Али Имран деген Имрандың үй бүлесі деген сөз. Имран деген кишinin аты. Бұл Имран деген Иса пайғамбардың таятасының аты. Ошол Иса пайғамбар бойынша Али Имран сүресінде Алла Таалам генен айтады да. Қандай болған, не болған? Башқа сүрелерде де келеді, бірақ ошо Али Имран сүресінде Иса пайғамбар бойынша көп айтады. Мариям енебіз бойынша көп айтады. Мариям енебіздің тақуалығы, бұның тайкесі Закария пайғамбар бойынша, анын баласы Яхия пайғамбар бойынша, Мариям енебіздің кереметтерін айтады. Иса пайғамбардың машалла кереметтерін айтады. Фатиха сүресі, андан кейін Бақара сүресі, Бақара сүресін айтып өттік, эми Али Имран сүресі. Али Имран әл деп ошо әхілді айтады, үй бүлі. Имран, аймен, Аймран. Ошол емеде Имран деген кім екен? Мариям енебіздің атасының аты Имран. Мариям енебіздің. Мариям енебіз аулия болған да. Алла Таала бір ғана аял затын атын атаған Құран-ы Каримде Мариям енебізді. Башқа бір дағы аялдың аты жоқ. Жөнлі аял, Имраа, Ниса, аялдар, ушын төре келеді. Бір аты только Мариям сүресі бар Құранда. Мариям сүресі бар. Не үшін десе, исламға чейін жөттір, алар христиандар Мариям енебізді жаманатты қылып жала жауышқан. Кейбірлері алиясу билля Құдайдың аялы деп айтышқан. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Таала атын атап атат специально, что бұл Құдайдың аялы емес. Алла Таала аял қарманғандан таза зат, бала қарманғандан таза зат. Ләм яттахиз сахибатан вала валадан. Алла Таала аял да қарманбайды, бала да қарманбайды. То есть аялы дағы жоқ, баласы дағы жоқ. Ләм ялид ва ләм юлад. Алланың ата-енесі дағы жоқ, бала чақасы жағы. Ал төрөлгөн дағы емес, төрөткөн дағы емес Алла Таала. Ва ләм якун лаху куфуан ахад. Ага теңдеш ешкім жоқ. Аллаху ахад, ал жалғыз, шериги жоқ Алла Таала. Ла шарика. Мариям енебіздің аты. Ошо Мариям енебіздің тақуа. Ага жала жауышқанда, Мариям енебізді Алла Субханаху ва Таала тигилердің жалаласынан таза айтқан. Тұрмышқа шықпай төреген. Жабраил періште үйлегеннен төреген. Бойында бітіп қалған. Адамдар ойлап қашын күнде. Бұның тұрмышқа шықпайлы, еркек менен баш қош бойлы, еркек тийбейлі, қайтып төреп қойды деп. Адам атауызды Құранда Алла Таала ушу именно Али Имран сүресінде айтады. Аға қарағанда Иса пайғамбардың жаралысы адам атауыздың жаралысында айтады. Андай таң қала тұрған нәрсе емес бұл. Адам атауыздың жаралысы. Адам атауыздың ғой апасы дағы жоқ еле, атасы да Иса пайғамбардың хорошо апасы бар екен ғой. Адам атауыздың атасы дағы жоқ еле, апасы дағы жоқ еле. Атасы жоқ, апасы жоқ. Алла Таала жөніне жаратып қойды. Ушу мені түшіндіріп қойған Алла Таала. Bir söz menenle. Adam oynuyor şu gündemi. Bu Allah Teala'nın kudreti. Allah'ın sünneti bir Allah'ın kudreti var. Allah'ın sünneti şu tuğanlar erkek menen ayal baş koşkondan keyin Allah Teala kalasa perzent verip jaratar. Bu Allah'ın sünneti. Allah'ın kudreti baş koşturmasdan turip jaratıp koydu. Adam atamız. Atası gibi. Вопрос. Men İsa пайғамбардың ғой, мен атасы кім, сен атасын таппай қаласың. Сен зато апасы бар да, неше? Адам атауыздың апасы да жоқ болады бай. Мен ушу Али Имран бұл сүредағы улуу сүрелердің бири, угуп туруңуз, буну да жатташыбыз керек, окушубуз керек. Машаалла. Абу Умама радиаллаху анху риваят бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иқраул Құран
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Kur'an okup durgunlar. Ey tugandar, Kur'an okup жүрgülö. Antkeni Kur'an okuyan kişiye Kur'an ertege kıyamet günü şefaat kılıcı olup kelet deydi. Kur'an okup жүрöydü da. Tündösü dağı, gündüzü dağı, saparda dağı, jatarda dağı, sodada dağı. Akıllı. Kaçan, ayırda olsa maşallah. Bilgen süreni okumuş. Oşonu oңdoңuz. Tacvidi menen okumuş. Tuğra çıgarıp okumuş. Menet kılınız. Kişine olsun elhamdülillah aldık. Kur'an menen dostlaşыңыз, Kur'an menen sırdaşыңız, Kur'an menen jaşoo. Maşallah. Peygamberimiz aytат, Kur'an okup жүрgülö. Ertege Kur'an şafaat kılıcı olup kelet kıyamet günü. Bir, ikincisi. İqra'u Az-Zahrawayn. Az-Zahrawayn Al-Baqara ve Surat Al-İmran فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Bakara suresi men Ali İmran'da okuyorlar. Bu ulu süreler. Cünüköy süreler emas da. Töçoң süreler, ulu süreler. Bular kıyamet günü qanday şefaat kılат debeysizби? Şunda bulutтай olup gölökölötüp keletken de bularçı. Gölökö salganday olup kelet deydi. Görse kebirde bunday kanatlıların toptosunda top bolup kelet deydi. Neme kılıp turupçu? Kanatı menen korgop turat deydi. Şefaat kıldırat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu şefaatan aytıp atmanake. Kanat menen kurçap turat deydi. Şu kim şu ekonu okuyan olsa. Kur'an-ı Kerim'de şefaatı var da tuğan. Kur'an-ı Kerim'de şefaatı bir dağı perişte, bir dağı peygamberle olup etkende. Kur'an'da şefaat. Kur'an menen orozanın şefaatı kabul olmadı. Oroza da aytetken, ya Allah, men şefaatımды kabul kıl. Men gündüzü tamak jegenden, içkenden tıygamın dep. Şefaatı kabul deydi. Tündesi uykutap turupay, Kur'an okutup çıkkamın men, uykudan tıygamın. Men şefaatımды kabul kıl dep Kur'an aytetken, an şefaatı da kabul deydi. Hem Kur'an'dagı жалпысынан aytkan bolsa, bu жерде сүрөлөр менен айтып аткандай şefaat кылат. Bakara suresi мен Ali İmran suresi. Savabu qiraat 10 ayat min awwal suratul Kahf aw min ahiriha. Эми Kahf suresinin algaçkı 10 ayatını okup koysanız, je akırkı 10 ayatını okup koysanız, oşonu okugan kişiye berile turgan sowap kanday. Abu Darda radhiyallahu anhudan Peygamberimiz aytat, "Man hafida 10 ayat min awwal suratul Kahf." Kim Kahf suresinin başından 10 ayat jattap alsa, osima minad Dajjal, Dajjaldan sak bolot eken. Dajjaldan sak bolot eken. Bir rivayatta min ahiri suratul Kahf degen, Kahf suresinin akırkı 10 ayatını jattap koysanız, uşul Dajjaldan jamandığına sak bolot. Abu Said Hudri radhiyallahu anhu rivayet par Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Man qara'al Kahf kama unzilat." Kim Kahf suresini okusa qanday tushgönдөй, kanat lahu nuran yawman qiyam min maqamihi ila Makkah. Kıyamet günü siz qayerden okudunuzmu? Oşol yerden Mekke'ge çeyin nur tartılat eken. Kim Kahf suresini okusa. Bişkekten okusa Kahf suresini kıyamet günü Mekke'ge çeyin sizge nur verilet eken. Mekke'ge çeyin nur verilet. Go'yuncha Kahf suresini Cuma günü okuş özünçesinde. Baştan ayağına çeken Kahf suresi. Dajjaldan sak boluşluğu. Qayerda okusan oşol yerden tartıp Mekke'ge çeyin nur verilişligi. Peygamberimiz özünü söyledi Kahf suresi. "Ve men qara 10 ayat min ahiriha." Kim akırı 10 ayatını okup koysa, "Summa kharaja Dajjal lam yusallat alayh." Kim Dajjal çıkıp kalsa uğup alыңыз. Dajjal aga üstümdü bola alбай. "Ve men tawadda summa qal." Kim taharat alıp anan aytsa, "Subhanakallahumma ve bihamdik la ilahe illa ente astaghfiruka ve atubu ileyk" dese, kutiba fi raqqin summa tubi'a bi tabi'in
فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Bir idişke oşulu. Mör basılıp kıyamet gününe çeyin saktaladı eken anı hiç kim sındırılmайды. Yasin süresini okuğanға soğuptur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "El-Baqara sanamul Kur'an." Baqara bu Kur'an'ın örgöçü ve dirvatuhu en jogorku darajası. Nazala ma'a kulli ayatin minha 80 meleken. Baqara suresinin her bir ayeti menen birge 80 perişte düşkön deydi. Baqara suresinin her bir ayeti menen birge 80 perişte düşkön. Mustuhricat çıkarılgan Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetel kursi min tahtel arş arştın tüyünden çıkarılıp vusilat biha favusilat biha au favusilat bi suratul Baqara aytkan eken. Kur'an'a koşulgan, jo olsa Baqara suresine koşulgan depçi. Arştın Allah Taala'nın arşından çıkıp ayetel kursi. Anan Baqara'ya koşulgan. Ve Yasin kalbul Kur'an, Yasin suresi Kur'an'ın jürögü ken. La yaqra'uha racul yuridullahu ve daral ahira illa gufira lehu. Kim uşu Yasin suresini Allah'ın razıçılığı için, jana ahiret için okusa, anın söz günösü geçirilir. Ravahu Ahmad, İmam Ahmad uşu rivayeti keltirgen. Ve rava Abu Davud ve Nasai ve İbn Mace ve Hakim. Mınau imamlardağı Abu Davud, Nasai, İbn Mace, Hakimlerdağı şunu rivayet kılgan. Yasin kalbul Kur'an, Yasin Kur'an'ın jürögü dep. Hakim aytkan sahihul isnad, sahih hadis degan. Her bir nersenin jürögü var. Kur'an'ın jürögü Yasin eken. Yasin. Yasin'de maşallah okugan adam muradına, maksatına жетет. Yasin'de okugan adam. Boyunda var ayallar okusa törötü jеңил bolot. Jogotkan nersesini okusa inşallah Allah Taala'nın fazlını menen tabar. Jol tapпай kalan okusa inşallah aga jol көрсөтүүчү çıkar. Yasin keremet. Kur'an'ın jürögü bolup atar. Jürök. Jundub radıyallahu anh'a rivayet Peygamberimiz aytadi: "Man qara Yasin fi leyletin ibtiga vejhillah gufira lah." Kim qaysı tünü Yasin'de okusa, anın günösü geçirilir. Gebir rivayetlerde gel, kim erte menen Yasin'de okusa, geçke çeyin kanday kajeti olsa oşul orundalar. Bütet. Tirmizi şerifte gelet Anas radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnna likulli şeyin kalben ve kalbul Kur'an Yasin." Her bir nersenin jürögü var, Kur'an'ın jürögü Yasin. وَمَنْ قَرَى يَاسِنْ كُتِبَ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ 10 مرات. Allahu Akbar. Kim Yasin suresini okusa, ağa 10 jolu Kur'an'da okugan soğuk yazılır deydi. 10 hatım. Mana 10 hatım. Ta, bul qaysi da gelip otar? Tirmizi de gelip otar. Anas radıyallahu anh'dan gelip otar. Man qara Yasin, kim Yasin suresini okusa, kutibe lehu ağa жазылынат bi qiraatiha qiraat qılganı üçün qiraatul Kur'an, Kur'an'dı 10 marrat 10 jol okup bitti degen жазылат. Ana. Xuda rahmatı Çuvaq Damılanın ustazı, bizden de ustazımız Doktor Muhammed Said Bukhari. Mekke'de tuğulgan, oşol yerde çoğoygon, okup, akırı maşallah Umul Qura Üniversitesinde dekanlıkka çeyin bargan. Bizden köp acılarыбызды учурунда кабыл алып, maşallah Mekke'de bekер гостиницаларды берип турганда, кийин ооруп калды. Азыр деле ооруп атат, Аллахым шифасын берсин. Ошо киши баягы мен азыр эсимде жок, 2010'dун тегеректериндеги сөз да болчу. Ошол жерде ажыларга кичине баяндама айтып берип, ана мен кичине которуп калчу элем. Ушул айтып калды да, ким İhlas'ты 3 жолу окуса, İhlas сүрөсүн Пайгамбарыбыз айткан, bir хатым Кур'анды соогун алат. Yasin'di bir жолу окусаңыз 10 хатым Кур'анды соогун аласыз.
Меккеде айтканында мына риваятта келип атат. 15 жылдай болуп калды укканыма. Ал мындай дегенде кошуп атат. Сиздер буну Кыргызстанда окусаңар ошондой сооп алат элеңер дейт. Сиздер азыр ыйык жердин эң ыйык жеринде Меккеде отурасыңар. Бул жерде ар бир жакшылык 100 миңге дейт. Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп койсоңуз 100 миң хатым Кур'ан соогун аласыз. Ясинди сиз бир эле жолу окусаңыз, 10 болмода тиякта 100 миң, 1 миллион хатымды соогун аласыз. Алла берем десе, аны ким кой дейт? Алланы айкөлдүүлүгү кең, бейиши кең, сообу кең, берем десе эч ким кой дей албайт. Ошо бир 15 жылдай болуп калды да. Машалла. Мына риваятта келип атат, Тирмизиде келип атат. Ясин сүрөсүн окусаңыз, 10 хатымдын сообун аласыз. Савабу сурату Духан. Духан деген да сүрө бар. خرج الترمذي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. İmam Tirmizi'nin rivayetinde, Tirmizi hadis kitabı. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim Duhan suresini qaysı tünü okusa, ağa 70 ming perişte istiğfar kılıp taң attırат deydi. 70 ming perişte. Taң atqıça sizge dua kıladi eкен. Şu okugan kişinin günösün geçir de dua kıladi eкен. Okugan kişinin günösün geçir de dua kıladi. Duhan suresini okusa. Biz açıp alıp hazır neyini okuyuz bilesizmi? Instagram okuyuz. Bir son paydası çok. Buzuluşuğuz mümkün, oңoluşuğuz bilmeyin. Buzuluşuğuz mümkün. Oңoluşuğuz точно bilmeyin. Açağız 2 saat, 3 saat, 4 saat. Kapkayaktan nerselerdi, gözübüzdü buza turgan, kulağыбызды buza turgan, meyibizdi buza turgan, жүрөгүбүздү buza turgan, мүнөзүбүздү, кулк мүнөзүбүздү buza turgan, dinibizdi buza turgan, ahiretibizdi buza turgan. Ошо менен эле алекем шайтан бизге тыгып койду да. Пайдалуу нерсени мен жок дебейм. Ошо интернетте бар. Бирок кичине пайдага берип туруп так тартып коюп атат дагы. Арамга тыгып коюп атат дагы. Шайтандын инструменти да. Шайтандын инструменти. Мен пайдаланайлы. Кайсы керек нерсени карайлы. Сразу токтоп тур, ошону токтоп тур. Мына иштерди бүтүрүп алганан карай берели. Так эле ошо 1 саат карайсың баары бирчи. Саатты кара, давай, ишенбесеңиз. 1 саат иште мына барды окуп коесуз. Окуп коесуз жөн. Алла мага да тоофик берсин. Баарыбыз бир кемедебиз туугандар. Биз эле башкача болуп кетибиздер, давай деп аткан жери жок. Биз деле ошо кейипте. Бирок бизге бири-бирибизге жардам беришибиз керек да. Болсо мусулманчылык сакта калды. Мынандай Кур'ан, хадис, Кур'ан окуп турсак, эстеп турсак, хотя бы эстеп турсак, тура, всё. Мен убактым текке кетип атыптыр, мен жашоом текке кетип атыптыр. Чөтө. Мен вообще башка жолго түшүп кетип калдырбайм депчи. Мен мыналарды кылайын деп. Духан сүрөсүн окусаң. 70 миң периште сиз үчүн таң атчакты кечирип сураса жаманбы? Туган пайгамбарыбыз айткан хадис бар. Жөнөкөй бир киши, бир имам айткан жок бу. Машалла. Савабу ман кара табаракаллази биядихил мулк. Мүлк сүрөсүн окуган адамга бериле турган сооп. Абу Хурайра радıyallahu anh риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна сурatan fil Qur'an 30 ayatan şefaat li raculin hatta gufira lahu ve hiye tabarakallazi biyadihi'l mulk." Rawahu Abu Davud ve Tirmizi ve hassanahu ve Nasa'i ve İbn Majah ve İbn Hibban ve Hakim ve qala sahihul isnad. Buna qarаңыз. Qur'an-ı Kerim'de bir süre var eken 30 ayattan turgan.
Kim okusa ошого шапаат кылып, те күнөөсүн кечиргенге чейин шапаат кылат экен. То есть күнөөсү кечирилгенге чейин ортого түшүп, Алла Тааладанчы ушу пенде күнөөсү кечирилиш керек, кечирилиш керек, кечирилиш керек. Ал кайсы экен десе, 30 аяттан турган сүрө Табаракаллази биядихил мулк ва хува ала кулли шайин кадир деген сүрө Мүлк сүрөсү экен. 30 аят. Bir günde bir ayet çatlasak 30 günde bul jattap koyat ekенбиз. Кичине эрк керек экен бизде, ниет керек. Biraz hareket кылып эле Алладан дуа кылыш керек, всё. Бирок мунуларды алып коебуз турган. Машалла. Үммөт шуну. Мына 14 кылымдан бери окуп келатат, Кудайга шүкүр. Ушу окуп амал кылгандын катарына мен дагы кошулуп калайын. Сиз дагы кошулуп калыңыз, кандай бактылуу адамдарбыз. Так, окубасаң деле дүйнөдөн өтөбүз. Окубасаң деле жашоо кетип атат. Окусаң деле өтөсүн, окубасаң деле өтөсүн. Мынандай кылып айтайын. Окуган утат, окубаган уткурат. Абдулла ибн Масуд радıyallahu anh rivayet قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. Абдулла ибн Масуд радıyallahu anh пайгамбарыбыз менмин деген шакирти да болчу. Эң алгачкы исламды кабыл алгандар. Пайгамбардын жастыгын көтөрүп жүргөн, бут кийимин көтөрүп жүргөн, пайгамбардын дуасын алган, баатыр, илим деген укмуш. Bizde Hanefi mazhab uşu kişiye varıp takalat özüç. Bu kişi Kur'an, hadisти kандай düşüngön, oşo varıp takalat. Peygamberimizin doğrunda muftile bu, fatva veretele. Memin degen qarene, memin degen oyboy. İlim başkaça bu da kişide. Uşu kişi aytıp da, kim tabarakallezi biyadihil mulk, mülk sürösün her tünü okup жүрсө, Allah Taala anı kabir azabından saktap koydu degan. Машинеге отырып, үйгө жеткичекте окуп койсо болот. Эки светофордо окуп койсоңуз болот. Үйгө кирип, нары бери басып, жаткычак делечи. Дараты жок болсоңуз деле эме. Жатып алып деле окусаңыз деле эме. Отуруп алып окусаңыз деле эме. Окуп коюңуз. Кийим деп атат, эмне айтып атканы мынандай. Кул лайлатин дегени ар түнү. Бир түн окуп, анан вообще окубай, андай кылбаш керек экен. Her tünü okuyu verseniz Allah Teala kabir azabından saklayken o kişinin için. Uşunun berekesi. Allah mağa da sizlerge da uğuçlar var mı tevfik versin. Amin. Barınıza tevfik versin inşallah. Sebep qarаңыз. Kimge Allah tevfik verse oşol okuydu. Anan kimdin aldığında fazail de koyuyoruz. Fazail degen bağlılıkları, soğupları, paydalar aldığınızda tursa okuş жеңил болады. Ертең мен қабырға қойлам. Ертең кешпи барабыз, жебешеден барбайм дегендер бар. Барабыз. Демек ошол жерде кабыр азабынан сактаныңыз келеби же? Кандай? Кандай болсо пайгамбарыбыз айтканын карманып коюң. Даже мындай дейт Ибн Масуд разıyallahu anh. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem nusammihi al-mani'a. Biz пайгамбарыбыздын доорунда бул табаракаллази биядихил мулк суратул мулк деген ушуну мани'a деп атайт элек дейт. Мани'a дегени эмне десе, азаптан тыюучу, азаптан токтотуучу деп атайт элек дейт. Кара. Ушунун аты, ушу сүрөнүн аты, экинчи аты азаптан куткаруучу, азапты токтотуучу, азаптан тосуучу деген аты бар экен да. Мүлк сүрөсү. Ошон үчүн көрүстөндө биз көбүнчө ушуну окуйбуз го. Эсте барбы? Кабырга алып барып бирөө жарымды коебуз го. Коюп атпайбызбы? Ошол жерде ошо табаракты окуп койчу деп. 30 аяттан окуп кой. Ошо машалла ошо окуп, соон багыштап кичине окуучакты койган киши өзүнө келип дегендей сурак бергенге дайым болуп. А так мынаны яктан окуп жүрүшүбүз керек да. 30 аяттан. Ve innaha fi kitabillah azza ve cel. Bu Allah Teala'nın kitabında sura, şunda sura var. Men qara biha fi leyletin. Kim qaysi bir tün okusa
Fakat aktara ve ataba. Al öte köp jana eng mıkты iş kıldı. Ravahu an-Nasai vel Hakim ve qala sahihul isnad. İmam Nasai dağı, İmam Hakim dağı mına uşunu rivayet kılıp aytkan. Al жерде айтып атат, kim qaysı tünü okusa, al öte mıkты işti kıldı. Öte mıkты işti kıldı dep maqtap atat. Öte köp savapты aldı dep. Maşallah, kuş kavarlap atat. Allah subhanahu wa ta'ala barımıza tevfik versin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Şunun için buna jattaştan gerek. Ondan keyin tuğanlarındayla buna fazayildi da eskiye de alıp alışımız gerek de. Mevizde bolup tursa-çı, maşallah, ağa amal kılış жеңил болады da. Мейли жоқ болса, есте жоқ болса, ойда жоқ болса, амал кылыш кичине кыйыныраак болот. Устаз, намазда биринчи саждадан кийин отурганда Роббигфирли деп айтуу керекпи же кереги жокпу? Жок, сүннөттө бар. Пайгамбарыбыздын хадисинде бар. Эки сажданын ортосунда Роббигфирли, Роббигфирли, Роббигфирли деп. Сөзү эки сажданын ортосунда туганда бир аз убакытка туруп туруу важип. Сүйлөбөсөңүз деле, унчукпай турсаңыз деле, бир таспихтин өлчөмүнчө Subhana Rabbiyal Azim ya Subhana Rabbiyal A'la degecekti. Uşunça anladım. Anca Subhana Rabbiyal A'la 3 sekund. Oşun orduna hadislerde gelip atdı. Robbighfirli, Robbighfirli, Robbighfirli deseniz jönde turgandan görüp bu zikirdin soğuğunda kalıp koyasız. Bizde Hanafi mazhabda tuğanda farzlarda iki sajdanın ortasında jönne unçukpay turuğu var. Nafil sünnöttörde zikirler var. Bırak azırkı alımlarımız aytat, azır adamlar bekapar olup iki sajdanın ortasında toktovoy ele toğuk çokuğanday kılıp sırazı get ota. Bir çoğun amal iki sajdanın ortasında kütüp oturu, biraz turu degen amal koldan çıkıp get ota. Oşun üçün Robbighfirli degeni farzda da aytsın deydi. Stop, narjakta bir vacipti karmak kalaydı. Anı jalsa. Gebir ulamaları sünneti muakkada deydi. Gebirleri vacip deydi. Köpçülük vacip deydi aytkan. Çoğun acığa bargandar kaza namazlardan kutulağı. Jo tuğandar 100.000 soğuk berilet Mekke'de. Bir namazga. Farz namaz okusanız 100.000. Canaza namaz 100.000. Vitr vacip 100.000. Taravih 100.000. Sünnetler 100.000. Nafiller 100.000. Bardığı namazlar 100.000'den. Kazadan başka. Хорошо? Kaza biz uağında Kırgızistan'da turup же başka yerde turup uağında okubay koygonбуз. 12 yaş, 13 yaşta balдар okuş керек эле. Ошону окубай койгонбуз. Ошол казаңызды карызыңыз болчу, карыз. Карызды бериш керек. А мындай эмес да, мисалы, ошонун баарын топтоп атияга барып бир рекет окуп койсоңуз, баарынан кутулду, андай эмес да. Мында суроо бир жолу болгон. Касиде отурсак керек эле. Ал эстеп кеттим да. Ага мындай деп да жооп да бар да. Бу карызчы Алла менен. Маселе бөлөк да. Мисалы, сизден мен $100.000 алайын дагы, Меккеге барып $1 берип коеюн сизге. Экөөбүз кутулдук. Неге? Бул жерде $100.000 жүрөт. Десе өтөбү? Өтпөйт. Алла Тааланын алдында дагы тугандар, ал бир намазыңыз, казаңыз ал жактан 100.000 өтүп кетпейт да. Каза бирге бир да. Карыз да булчу. Менин жигитим менен Россияда нике окутуп алдык эле.
менин суроом, мен жигитим менен Россияда нике окутуп алдык эле. Ата энелерибиз билбейт. Күбөнү да тааныбайбыз. Мен өтпөдү деп ойлоно берем. Сураныш жооп берип коюңуз. Караңыздар. Эгерде никеде силер экөөңөр макулдугуңарды берип, ошол жерде никени бирөө кыйган болсо, күбөлөр болгон болсо, мусулман күбө болуш керек да. Эки эркек, же болбосо бир эркек, эки аял болсо, ал башка улуттанбы, мусулман эле болсо тааныбасаңар деле нике өтөт. Эгерде угуп туруңуз. Мусулман эместер деле көчөдөн таап келип рет ототуп берген, күбө бол. Мына нике кыйып коюн деп атса, өтпөй калат анда. Эми ал силерди аты точно билбейбиз. Күбөнү да тааныбайбыз деп атасыңар. Күбөнү тааныбасаң деле мусулман болсо өтө берет. Мынакей жооп ошол. Ата-энелерге билбесе, эми билдирип койгула. Өз ата-энеге алдын ала эле билдириш керек эле, айтыш керек эле. Бирок никеңер барбы же жокпу деген суроого шарият мынакей ушинтип жооп берет. Эгерде макулдук болгон болсо өткөн чак менен, күбөлөр болгон болсо нике өтөт. Истихара намазы жөнүндө айтып бериңизчи. Истихара Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир жакшы иштерде жакшыраагын тандоо үчүн сиздерге биздерге шарият кылып берген истихара деген намаз. Истихара жакшылык талап кылуу деген сөз. Эки жакшы кайсынысын кылам деп койдуңуз? Бирөө жакшы, бирөө жаман болсо, ал жерде истихара окулбайт. Түшүнүктүбү? Шариятыбызда чечилгендер боюнча истихара окулбайт. Мен 5 вакыт намаз окусам, окубасам, истихара кылып көрөйүнчү депчи. Чын сүйлөсөмбү же сүйлөбөсөмбү, адилеттүү чечсемби же чечпесемби дегенге истихара кылынбайт. Бензин менен иштесемби же жыгач менен иштесемби, истихара кылынат да, эми. Же токмакка барып иштесемби же кара балтага барып иштесемби, эми истихара кылынат. Же буга үйлөнсөмбү же буга үйлөнсөмбү деп калдыңыз. Эми истихара кылынат. Истихара кечинде эле эмес. Кээ бир ушинтип түшүнөт да, истихараны окугандан кийин эч ким менен сүйлөшпөй жатыш керек, анан түштү күтүп отуруш керек. Түштөн бир аяндар берилет, анан ошого жараша движение кылыш керек дейт да. Андай эмес. Истихараны күндүзү деле, түндөсү деле окуйсуз. Ага эч кандай аяндын кереги жок. Кээде түш аркылуу аз-маз ишараттар болуп калышы мүмкүн. Бирок истихаранын максаты ишке ашуусу жүрөктүн ооп калуусу. Жүрөк ошо бир жагына коет да. Азыр айткандай, бензин менен иштесем же такта менен иштесем деп калдыңыз, тактага көбүрөөк болуп калды. Бул истихаранын берекеси деп билесиздер. Сөзсүз түштө көрүш эмес. Ана бир нерсени угуп алыңыз. Онуна Саид Ахмад рахматулла алейх мынтип айтат экен. Истихаранын берекеси угуп туруңуз. Сизге кайсы нерсе зыян болсо, ошол буйрубайт да, алхамдулилла. Истихара окудуңузбу? Бул бир эле жолу окуп койбош керек. Окуп жүрө бериш керек. Бир күндө 4-5 жолу деле окуй бериңиз. Bir ay boyunca okuyu veriniz. Problem yok. Öyle şu bir yer okusana уже çeçiliş gerek. Андай emez. İstiharаны okuyun veriniz. Bu da kalası şunu okuyanın okutas da. Şunun berekesi menen sizge, dünyangızga, dininizge, ahiretinizge ziyan gelgen nerse buyurmayın. Kança hareket kılsanız al işke aşpayın. Bu öte çok faydası şu. Düşünüktü oldu mu? İşte istiharada dua uşul da. Ya Allah egerde uşun işim menin dinime, dünyama, ahiretime jakşı olsa anda bana buyurgu. Egerde dünyama, dinime, ahiretime ziyan bolsa menden bunu uzak kılsa, meni de budan uzak kıl. Andan keyin taqdirımda qaysı jakşı olsa oşonu buyurgun, keyin oşo menen meni razı kılgan degen, razı kıl degen mazmunda da. Ankeni gayipti bilүүчү Allah, biz gayipti bilbeybiz. Kudreti güçlü Allah, bizning kudretimiz qayakta? Allah Taaladan canlı suraganımız da. İstihara şu. Baldarın köp uruşup kargagan, eldin baldarına salıştırgan, çoңдор ata
ал ата энелер эмне айтасыз? Рахмат. Бул эмне дегениңиз? Балдарын көп урушуп карган. Балдарды урушса болот, бирок каргаса болбойт. Уруш керек, туура эмес кылып атса, намазга туруп алса, келер кечке телефон кармап отура берсе, иш кылып алса, Куран окуп алса, урушпай анан эмне кылат? Албетте каргаган бөлөк. Каргыш жаман. Наалат бул өтө жаман нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыюу салган. Силер өзүңөргө, балдарыңарга, малдарыңарга каргыш кылбагыла деген. Түшүндүңбү? Каргыш кылбагыла деген. Каргыш деген наалат дейт. Наалат. Лаънатуллах деген жаман сөз да бул. Бул дегенче биз шайтанды айтабыз го. Алла Тааланын наалаты болсун шайтанга деп. Бул не деген? Бардык жакшылыктан үзүлсүн деген сөз да. Наалат деген сөз лаънат. Лаънатуллахи алал кадибин. Куранда Алла Таала мындай дейт: жалганчыларга Алла Тааланын наалаты болсун деп. Жалпысынан айтып койгон да бул. Именно bir улутка, урууга, bir кишиге, өңгө, түскө кылып туруп, Алла Таала айткан эмес. Жалпысынан айтып койгон, ким жалган сүйлөсө, жалганчы болсо, ошого Алланын каргышы жаасын деген. Ал бардык жакшылыктан үзүлсүн деген. Ушундай жаман сөз да. Ушуну балдарыңызга каалайсызбы? Андай кылбаш керек. Вообще, хоть кандай болгондо да сабыр кылыш керек, наалат кылбаш керек. Каргабаш керек. Элдин балдарына салыштырган ичө, тиги бала иштеп атат, ал Куран окуп атат, давай деп. Жакшылыкка салыштырыш керек, умтулуш керек, проблема жок. Бирок мына жерде тыюу салынганы каргыш. Менин балам 7 балам бар. Чоңдорун, уулдарым 1 кыз бар. Не деген? Менин балам 7 балам бар. Чоңдорум, уулдарым 1 кыз бар. Балдарыма дуа берип коюңузчу. Үйлөнө элек, ошого таква кыздар жолуксун. Таква кыздар жолуксун деп дуа бериңиз. Машалла. Бардыгын Алла Таалам бактылуу кылсын, ыймандуу такваларын Алла Таалам насип кылсын. Истихара намаз тууралуу кененирээк айтып бериңиз. Буну айттык, истихара. Дагы бир суроо истихара боюнча экен. Так, менин күйөөм уурулукта айыптайт. Бирок ошол уурулук болгондо менден башка эч ким жок болчу. Мен албаганымды Куран кармап касам итсем болобу? Ар сүйлөгөндө ошол маселени козгойт. Жооп үчүн рахмат. Болот? Эгерде шектене берсе, сиз таза болсоңуз, ак болсоңуз, ант ичип айтсаңыз болот. Куран кармап бекемдесеңиз болот. Бирок негизи ант Алланын атына аталат да. Алла Тааланын атына мынакей мен уурдаган эмесмин деп ант ичет. Экинчи уурдаганды дагы билбейм деп. Ошо. Кээде мындай болгон. Мен уурдаган эмесмин. Бирок уурдаганды билесиңби, билбейсиңби? Алсын да кошуп коюңуз. Мен уурдаганды дагы билбейм, ким уурдаган. Ошончо ант ичилгенден кийин күйөөсү ашыкча уже дагы деле шектенип, же болбосо айыптап, аны жемелей бербеш керек да. Жөндөн эле күмөнсүрөй бербеш керек да. Раз далилиң жокпу? Шариятта эле ушундай. Далилди алып кел, жокпу тиги ант ичет, ошо менен маселени бүтүрүш керек болот. Мен 3 балам бар. Кайнатам менен жашайм. Күйөөм Москвада. Кайнатам менен жашасам болобу? Кайненем өтүп кеткен. Аллах, азыр ушу доордо жакшы эмес. Менин айтарым. Коомчулукта өтө жаман ыкмас иштер болуп кетип атат. Шайтан азырмай. Өзгөчө кайната жаш болсо, чогуу бир үйдө калган болбойт. Кайнатага бир карыган болсо, муктаж болсо, тиякпай. Ошондо да таквалык менен этияттуулук менен. Өзү негизи балдар чоңоюп болсо, мындай кылып таштап кетпеш керек да. Азыр көрүп атпайсыңбы кандай деген доор заманда жашап атабыз. Атасы кыздарды зордуктаган арам шайтандар менен аралабыз. Агалары, башкалары. Ошон үчүн иншалла карап мына нерселер туугандар, мен акча таап келиңиз, Москвага барыңыз, Россияга барыңыз. Көп жүрбөңүз, келиңиз да, аял бала чакаңыз бар.
Чоңдорубузга чейин айтып атат, келгиле, жумуш бар, иштейм дегенде, мына акча табасың биякта. Бала чакаңдын кашында бол. Кудайга шүгүр, ачыкка болбойсуң Кыргызстанда, вообще ачыкка жок эч кимде. Бомждар топ, Кудайга шүгүр. Дагы деле келбейбиз да. Мен акча таптың, тап. Үй бүлөң талканып атпайбы? Бала чакаңдын тарбиясы эмне болуп атат? Ушуну таштап кеткен болбойт да. Устаз, аборт жасатканмын 3 жолу. Ошол балдарга кантип жооп берем деп корком. Үчүн эми карагыла, эгерде жашоонун коркуп же болбосо адам эмне себептен аборт болот? Жөндөн жөн эле аборт болсо кыямат күнү жооп бересиң буга. Жашоодон кооптонуп, эгерде врач айтса аборт кылбасаң сен өмүрүңө коркунуч десе, бөлөк кеп да. Жөндөн жөн аборт кылган ол чоң күнөө болот тууганда. Ошон үчүн иншалла Алла Тааланын алхамдулилlah бере турган перзенттерин жакшы күтүп алышыбыз керек. Бирөө бала казар, бирөөгө бала кор деген ушу экен да. Истигфар тооба кылгыла азымыздар. Эмне кайсы негизден аборт кылганыңар мен эсимди билбейм да мен. Истигфар тооба кылып, Алладан кечирим сураңар, кечирүүчү Алла Таала. Жалгыз кызмын. Апам намаз окубайт. Өтүп калса ахиретте кантип жооп берет деп. Эмне? Буулам. Апамды жоготкондон абдан корком, рахмат жок. Азыр алхамдулилlah ошо дуа кылыңыз дагы апаңызга бираз чогуу намаз окуп үйрөтүп коюңуз. Намаз менен кетсин. Бир айтмакчы, аранча түкүнчө каякта десе, Россияда тигичи, Европада тиги каякта, Америка тиги каякта десе, көрүстөндө деген сөз келип калбасын да. Албата эле келип калат да ал. Сизге берүүчү суроом, менин кайнатам асылган болчу. Ошол себептен мен үйүмө кеткем. Ошол кеткеним үчүн мага азыр жакшы мамиле кылышпайт. Кайненем башка келиндердин алдында мени көп кемсинтет. Мен аларды эми мен аларды сыйлашым керекпи? Бизде мындай динибизде. Кур'ан айтат: "Идфа биллати хия ахсан." Жамандыкты да жакшылык менен кайтар дейт. Акыңы бербей койсо акысын бер. Үссө түз. Кур калтырса бер аныкы. Жамандык аш менен, таш менен урса аш менен бер дегеничи. Биздин динибиздин чакырыгы ошол. Ошон үчүн жакшылык кыла бериңиз. Кудай кааласа Алла Тааладан кайтат бул. Пенделерден кайтканы кандай кайтат эле? Менин күйөөм чет жакта 1 жыл болду. Күйөөсүнөн ушунча алыс жүрсө никебизге залалы тийбейби? Күйөөсү алыс жүргөн аялдарга насаат айта кетсеңиз. Никеге залага тийбейт, нике бузулбайт. Нике качан бузулат? Эгерде күйөөсү өлүп калса. Же Кудай сактасын, алиязу билла, динден чыгып кетсе, муртат болуп. Же болбосо талак берсе. Момундай учурларда мисалы нике бузулат да. Атак нике бузулбайт. Бирок 1 жыл жүргөн бул көп. Мен буга каршымын. Туура эмес бул. Аял бала чакаңа алып кет. Же болбосо бул жака. Hazret Umar разияллаху орунда сураган. Канчага чейин мисалы аял заты чыдай алат? Күйөөсүз. Канчага чейин мисалы шарият бир чектеп койсо болот? 2 күн, 3 күн канча деп. 4 ай деген. Кээ бир риваятында 6 айга чейин максимум келет. Атак 4 ай, 6 айдан ашык уже болбойт да. Себеп дегенде карап, сен тиякта жүрүп атасың, бул жакта ысык жан туугандар. Жөн эле акча которуп атам деп эле деп кыйынсына бербей, жакшы калуусу да анын акысы бар да. Турмуш кантип болсун, кантип үй бүлө болот. Устаз, менин оронгонума көп болбоду. Намазды толук окуй албайтам. Ыйманымды кантип толуктасам болот? Иншалла Кудайга ушка бекем боло бер. Зикирди күчөйтүң? Иншалла. Намазды аракет кылып. Телефонду азайтың? Ыйман Кудай кааласа акырын зикир менен, дуа менен бекемделе берет. Вакыт болду.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اشف مرضانا وأد ديوننا واقض حاجاتنا وانصرنا على عدونا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. Жаратқан Алла барымыздың жүректерімізді бір қылғын, өз ара мамилелерімізді оңдағын, барымыздың күнәларымызды кешіргін, қажетмандардың қажеттерін өзің орындатқын, барымызды екі дүниеде бақыттылы қылғын. Бирахматика я архамар рахим.